Baqhubeleni izandla basabe senza njalo. Nivale nje lesihlalo lesi. Sizokhonza sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini. Hallelujah. My God, ladies and gentlemen. Ah, my God. Allow me to introduce to you the apostle, the prophet, the teacher, the man of God whom God has raised these days, the word, the revelator, ndoda ethatha ivesi elincane ikhipha i-revelation kulo. Nawe makhutha awumncinananga, nawe makhutha awumncinananga, ngoba amazulu avakashele kuwe. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you Pastor Dedesa, all the way from Gauteng. Hayi ngicela ushaya izandla emkhoneni kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyathanda ukubulisa kuMama Jobe. Othathu befundisa bakhona bonke. Ngokushiyana kwezihlalo zabo. Ngibulise notata umama. Abantu abatsha eSunday School egameni likaYesu. Amen ecaweni. Siyambulela ke uThixo. Ovule lithuba futhi. Amen. Uba sibe khona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kunzima ke Mama Jobe ukucawisa emva kwestrike. Amen. Hallelujah. Ake simqhwabele izandla bazalwane umfundisi. Ngapha ngakuthi besizawuthi icawe le uyithwele ngenhloko. Amen. Siyayibulela imessage namandla kangaka. Hallelujah. Hallelujah. Ndizawucela ke sivula amabhayibhile wethu. Nam ndicawise abo uThixo andibekele bona namhlanje. Ngegama likaYesu. Hallelujah. Hallelujah. Usathana usengxakini enkulu. Amen. Khawuthinta umakhelwane, ethi umakhelwane usathana usengxakini. Amen. Hallelujah. Usengxakini ngokundifaka engxakini. Hallelujah. Ingxaki yakhe kukuba sengxakini kwami. Ngoba xa ndisengxakini ndimenza abe sengxakini. So xa engafuni uba sengxakini makangandifaki engxakini. Ngoba ndiba yingxaki xa ndisengxakini. Hallelujah. So xa engafuni uba nengxaki makangandifaki engxakini ngoba ndiba yingxaki xa ndisengxakini kulo undifake engxakini. Amen ecaweni. So ndafunda ukuthi uma usathana elwa nezinto zakho ungabovikela izinto zakho. Uboyohlupha ezakhe uzawushiya ezakho ayovikela ezakhe. Hallelujah. Usathana eattacka okwakho
suzama uprotect okwakho ambo attack okwakhe uzoshiya okwakho ayovikela okwakhe ngoba into edala bahlale kokwakho akaboni into angayivikela kokwakhe because awukuhluphi okwakhe. Now uma udiniwe nguye kokwakho ambomhlupha kokwakhe uza kushiya oku kwakho ayovikela okwakhe ngoba kuwona umsebenzi wakho ukuvikela okwakho. Ukhona uThixo ovikela okwakho. Haleluya. Wena ambohlasela oku kwakhe nikhona ecaweni and then xa sebona ubuyahlaseleka uyakushiya lokhu kwakho ayoprotecta oku kwakhe ukuhluphayo. Haleluya. Now sizamhlupha ke uSathana deske alishiye ibandla ayovikela izinto zakhe. Sizamhlupha deske azishiye izinto zethu. Haleluya. Ayovikela ezakhe ngoba ezakhe azikho safe xa engekho kodwa ezethu zisafe noba sikho ngoba ukhona umnikazi wethu ozivikelayo xa singekho. Yithi amen noba ufuna. uRuth ke chapter 4 asifunde chapter 3 Ruth chapter 3 asifunde longa sesibanene uverse 13. Ruth chapter 3 verse 18. Verse 13. Hlala lobu busuku kuyakuthi ekuseni uma ekuhlenga kulungile makakuhlenge kepha uma engathandi ukukuhlenga mina ngiyakuhlenga kuphila kukaJehova lala kuze kuse. Hallelujah. 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 Phinde usifundele uverse 17. Verse 17. Wathi ingiphile lezi zilinganiso eziyisithupha zebhali ngokuba yathi kimi ungayi kunyokozala ungaphethe lutho. Verse 18. Verse 18. Wathi hlala ndodakazi yami uze wazi ukuba le ndaba iyakuphethelaphi ngokuba leyo ndoda ayikuphumula ingakaqedi indaba namuhla. Inkosi ayisikelele ukufundwa kwezwilayo ngoKristu Yesu. Amen. Labazalwane sibona uRuth esiya kuBoazi. Haleluya. Eyohlala ubusuku bonke ezinyaweni zakhe. Ubabe kuya ngolixesha lethu besawuthi waya ku6 to 6. Amen. Waya kwi-all night prayer. Now uNahum uyamfundisa before ayothandaza kule ndoda ayothandaza kuyo. Amen ecaweni. Uyamfundisa into akumele ayenze xa efika kule ndoda azothandaza kuyo. Uyaphinda ke futhi uyamlinda xa selebuya. Uyazigcina ezinye imfundiso ukuthi ndizamfundisa xa selebuya. Uyamfundisa ukuthi aze afike athandaze njani kule ndoda. Hallelujah. And uyamlinda ukuthi amfundise uba emveni kobethandazile mele enze njani. Because ibandla haleluya lifundiswe kakhulu ukuthi kuthandazwa kanjani. Alafundiswa iattitude emveni koba uthandazile ukuba njani. Because uSathana akahlutshwa into yenze emthandazweni, uhlutshwa into bayiyo emveni koba uthandazile. uSathana akahlutshwa indlela othetha ngayo emthandazweni, but uhlutshwa indlela othetha ngayo emveni koba uthandazile.
akahlutshwa yilanguage yakho oyithetha emthandazweni, but ulinyazwa yindlela ophola ngayo emveni koba uthandazile. Akahlutshwa kukuba busy kwakhe emthandazweni, but ulinyazwa yindlela oyurelaxe ngayo emveni koba uthandazile, because indlela orelaxa ngayo yiyo echaza uba uyamazi lo muntu ugqiba othandaza kuye. Now uNahum ufundisa ke uRuth ukuthi njengoba sowuthandazile kuBoazi, wena ke relaxa, haleluya, phumla. Oyena muntu ongazuphumla nguluthandaze kuye. Wena uphumla mawungekathandazi, but xa usowuthandazile uyaphumla, kungaphumli lo uthandaze kuye. Jesus. Oh, nikhona caweni, nikhona caweni. Haleluya, haleluya. Ngamanye amazwi, haleluya, awukwazi ungaphumli ungathandazanga, uphinde futhi ungaphumli sowuthandazile. Awukwazi uba worried ungathandazanga, uphinde ukhathazeke soyidlulisele kuJehova ingxaki yakho. Awukwazi ungalali, haleluya, ube nestress ucinga uba uzophuma njani kule nto kuyo, uphinde ungalali sowuthandazile, because ma sowuthandazile seyisezandleni ezingcono soyidlulisele kuJehova. Oyena muntu omele angalali ngulo somxelele, wena othethile lala, but oyena omele angalali ngulo soyibeke kuye ingxaki yakho. Now i-problem ke ngoku iba yi-one la, akalali lumxelele yona, nawe awulali, nihleli noyi-two. Nicinga le ngxaki iyi-one benithetha ngayo emthandazweni. Uthi ke uNahum, uyamamela ke Ruth, njengoba ubuhlela ubusuku bonke ezinyaweni zale ndoda, yiyo engazuphumla, wena phumla. Ngamanye amazwi makube khona ophumlayo phakathi kokuthandazwe kuye nokuthandazile. Makube khona ophumlayo orelaxayo phakathi kokuthandazwe kuye nalo uthandazile. And iBhayibhile alimvumeli ubuyalala lo kuthandazwa kuye. Lithi akozela kalali umgcini kaIsrayeli, lithi unemicabango emihle ngawe, hayi yokutshabalalisa kodwa yokuphumelelisa. Uma yena engalalanga ecinga ingxaki omxelele yona, lala ke wena. Ningahlali noThixo ebusuku nicinga into eyi-one. Mamela, wayithetha kuThixo iproblem yakho ayiseyo yakho, wayidlulisela kuye akuseyo yakho, yeyakho xa ungekamtsheli, kodwa xa usomtshelile ayisahluphi wena, ihlupha yena. Eyoba izawulunga njani akukona okwakho, kokwakha. Umxelelelani kanti sazawukhathaza, uthandazelani kanti usazawukhathazeka, uthandazelani kanti usazoba worried, uthandazelani kanti usazoba confused. Sowuthandazile. Ungayidlulisa emthandazweni, idlulile kuwe. Ungayitshela uJehova idlulile kuwe, wena linda yena ngoba ubhisi ngaya. Iyandihlupha into yoba uxelele uThixo ingxaki yakho, emveni bumxelele ungalali ucinga le nto ugqiba uyixelela uThixo. Naye akalalanga ucinga le nto ugqiba umxelela yona. Nawe awulalanga ucinga le nto ugqiba umxelela yona. Uzuqonda uba ayo yakho yeyakhe, nicinga into eyi-one.
yena xa eyicinga iyamjabulisa wena iyakugulisa. Ikwenza ubanjwe imithambo, ikwenza ube nestress, ikwenza ubanjwe sistroke, ikwenza ugule. Into edaba igule yinto ubucinge into eseyidlulile ezandleni zakho. Umnikazi wayo ayimgulisi, ikugulisa nje intubayo yakho. Xa usomxelele bolala ma. Xa usomxelele jabula. Xa usomtshelile haleluya yiba nesmile ngeke enzeki. Babuza abantu besi smile sivelaphi, kodwa ndismilisa uba yenzekile, wathi ndismiliswa sizandla eseziyithathile. Yazazi ezizandla ziyithathile ukuthi zizayilungisa. Thina asimayiliswa kukulunga kwezinto, sizimayiliswa ngumlungisi. Iproblem bazalwane, thina sesikhule kakhulu enkosini, sesimazi izinto azozenza nangeke azenze. Sesimazi uba ezinye izinto zidinga thina uqobo lwethu, kanti ungayidlulisela kuyidinga wena. Wena khululeka uzoyinakekela. Uthi umhlabelelo uyathwala umthwalo wami. Athi sendithwalela umthwalo avela phinda ndithwale nami. Hayi bazalwana, haleluya, uyandothula umthwalo. Ndithi ndisafakaza ndijabulile bundothula umthwalo avela ndithwale nami. Ngapha ngumthwalo, ngapha ndim, uJehova usithwala. Kuthixo lo angayithatha uyithathile, akafani namadlozi. Amadlozi ayakothula umthwalo, ayakothula kude kothula umthwalo. Idlozi liyakothula umthwalo, but uthi usabonga usajabula uba likothula umthwalo, libuye lizogibela phezu kwakho nomthwalo. Yebo lona linamandla okothula umthwalo, but iproblem yalo lithi usabonga kungekapheli neveki, libuye idlozi lisogibela phezu kwakho nomthwalo. Izinto seziwesi ngumthwalo nedlozi, usindwa ngumthwalo, usindwa nalidlozi. Lalela, lilo elivela kufuna inkomo ebrown ungasebenzi, lilo elivela funa inkomo emhlophe ungasebenzi, ungazange waye emsebenzini. Nithi hlaba inkomo, abantwana balambile nedlozi lilambile, abantwana bamile nedlozi lomile, abantwana bayagodola nedlozi liyagodola. Kodwa uJesu uyakothula, akuthwala, uphinda akuthwala. Iyathulana le ndoda, ukothula phinda kuthwala. Hlala phansi ndikuxelele. Nomthwalo ukwelihlombe lingapha, mna ndihleli kweli side lingapha, ndiyawubona kodwa ndizithwalelanga. Uyabonakala wona kodwa ndizithwalelanga. Izinto azikalungi kodwa ndizithwalelanga. Abantwana bam basancila kodwa ndizithwalelanga. Umtshato wami usakrekile kodwa ndizithwalelanga.
nikhona bazalwane, ibandla lami liyabhidlika kodwa ndizithwalelanga. Izinto asihambi kahle kodwa ndiyazibona but azindisindi. Siyabonakala kodwa zindihluphi. Siyabonakala kodwa zindigulisa. Siyabonakala kodwa zindibulale. Siyabonakala kodwa zindenza into ngoba ndizithwalelanga. Deske ibe ngabantu abangalaliyo ingxaki yakho, wena unengxaki ulele. Ibe ngabo abangalali bethi azibukhopa njani, wena ulele. Ibe ngabo ababuza nayo uba uphila njani, isimo simvithize kangaka. Ithi ke imessage kaNahum emveni koba uthandazile Ruth, le ndoda ayingeke iphume. Phumla wena. Phinda uza nenye imessage esibili uNahum ukuthi njengoba ingeke iphumle nje le, ngeke iphumle ingayiqedanga le ndaba namhlanje. Ngoku ngawuthi ngoku ngeke iphumle le ndoda, and ekuphumleni kwa izayiqeda le ndaba ngoku, ngoba kunezinto uThixo azozenza ngoku. Kunezinto uThixo azakunikeza zona ngoku. Abanye bathatha 20 years ukuzithola, wena uzozithola ngoku. Abanye bathatha iminyaka ukufika kule level ufike kuyo, but wena uzawufika ngoku. Abanye bathatha iminyaka ukwakha ibandla elikhulu kangaka, but elakho lizoba likhulu ngoku. Wow! Ebazalwane sikhonza uThixo wangoku. Into edala bangazenza izinto ngoku, into bomkholela bangazenza ngoku. Bake lathandaza ibandla lilinde lithandazela uPeter uba makakhululeke ejele. Lathandaza. Into edala balingamkholela uRode yinto uba bebesazi uPeter uzophuma kodwa nothi ngoku. Uthi uRode abazalwane nale nto niyithandazelayo emnyango, kodwa susiphazamisa mntana, masikangeni nasemoyeni, asikathethe nangezilwimi. Ayikwazi ufika impendulo singekatshintsha amagiya mani. Siyeke mntanami sitshintsha amagiya kuqala, batshintsha amagiya impendulo sekudala ikhona. Ngoba kule zinto uThixo akunikeze ngoku, but wena usazithandazela kanti sesikhona ngoku. Kodwa hayi mntanami wazinto kudala siqhuba thina. Akaphuma umuntu singekaphuma inyembezi emthandazweni. Boklina kitchen usiyeke sithandaza. Babemkholelwa but bangamkholeli ba unguThixo wangoku. Babecimba unguThixo odileyayo. Kunabantu uJehova ebandleni lakho azobaletha ngoku. Kunabantu abazoba kuphakamisa ngoku. Kunabantu uJehova azobazisa bakuthwale ngoku. Bangabuzi ne-background yakho, bangabuzi noba kwenzekeni, bangabuzi noba ubuyaphi, but bathi sizokuthwala ngoku. Uyayikhumbula le ndoda ibigula isechibini, ihleli neminyaka echibini. Siyafika isithunywa sigxobhagxobha amanzi yona iphila. Uyafika kuYesu uyayibuza le ndoda uyafuna uphila, uthi hayi andinamntu okuthi isithunywa xa sigxobhagxobhe amanzi. Haleluya. Kwethu umakhelwane ithi limpondo mntameli lishumayela. Esithunywa siyafika siwagxobhagxobha. Ithi le chap andinamntu. Ingxaki yam akho ayikho sekugxobhagxobheni, ndiyawabona xa igxobheka, but ingxaki yam iyi-one, andinamntu. Xa isithi andinamntu befuna ukwenza uYesu umntu.
ebefuna uhawukelwa athi khawusosube ngulo muntu. Uthi kuYesu, mamela iproblem yakho iyi-one. Ufune ukuya apho baphila khona abanye kanti okwakho ukuphila akukho semanzini. Wena ungeke udlule apho badlule khona. Wena uzosuka apho uye egeyithini. Ngoba iproblem yethu sifuna udlula apho tata bethu badlule khona kanti thina ngeke sibe sadlula. Ngeke sasokola into abayisokolile. Nabantu bayakutshela. Bayakutshela nabantu bathi hayi mntana makuqalwa kanje. Izinto azenziwa kanje. Buza kuthi thina siyakuxelela uqala usokole. Kanti bengazi bakwasokola bona wena ngeke usokola. Bengazi ba uJehova wadlulisa bona emanzini wena okwakho uzosuka kule ndawo kuyo uye egeyithini anikhona. Endokwesibini uYesu uthi kulo muntu uthi noba ungenawo kodwa suka apha uye egeyithini uphuma. Ngamanye amazwi andizubanga umuntu but ndizakunikeza into etholwa ngabantu abantu ungenawo. Andiphethanga mntu kodwa ndiphethe into ephethwe ngabantu. Uzothola izinto ezitholwa ngabantu abanabantu ungenawo. Uzodrive imoto mfundisi, haleluya, yabantu abanamabandla abanemillionaires wena kungekho neyi-one ebandleni but udrive babuza abantu ba ingakanani membership yakho. Uthi hayi abakafiki naku-50 bathi kanjani le moto idrive ayitholephi. Bengazi uJehova uza kunikeza izinto zabantu abanabantu ungenabantu. Uyazaya ndisinam kodwa ndizanento etholwa ngabantu abanabantu wena ungenabantu. Amanye amazwi ufuna impiliso noba ufuna abantu bakusembilisweni because mina ndiphethe impiliso andiyiphethanga impiliso ephethwe ngani khona bazala. Ngoba iproblem yethu sikhalela umpompi wamanzi, asikhaleli amanzi. uJehova uyaprovide ngamanzi every day but into esifunayo ngumpompi babone buphuma amanzi. Namhlanje xa ungenampompi ngathi awuhlakaniphanga kanti uJehova uyakuprovide ngamanzi but akho mpompi. Kunezinto uThixo afuna uzenza empilweni yakho but udilaywa nguwe. Ufuna udlula apho abanye badlula khona kanti wena ubizelwanga udlula apho. Uzophila ungabazi ubudiphu bepuli. Abantu bebuza uba njengoba uphilile ipuli ibidiphu kangaka. Uthi andazi kodwa ndiphilile. Andinabufakazi kodwa ndinje. Akho apho ndibuya khona kodwa ndinje. Andinabufakazi benhlupheko kodwa ndinje. Iproblem ufuna uhlupheka wena ngoba bahlupheka abaphambi kwakho. Ingathi le nto itholwa ngenhlupheko kanti uJehova ngakunika ngoku. Go. Hayibo, amen. Nikhona bazalwane? Nikhona bazalwane? Neplan yakho ude unciphise iplan onayo ngenxa yobufakazi babantu bakuplanwa kangako. Usose wayibaxa ngesixhosa. Akuplanwa kangaka. Uqalwa phansi kukhutshulwe kahle. Uza kuphakamisa ngoku. Ndifuna abantu abakholela uThixo kwangoku. Hayibo, amen. Uza kuvusa nini? And ezinye izinto zizawulunga endleleni. Uzawuphuma ngoku kungekalungi kakhe. Usahlangahlangene. Oh, mamela. Haleluya. Kukhona izinto uThixo angeke azibuyise empilweni yakho. Omele uhambe ngezibuyile ezingekabuyi uziyeke. Because ne problem yabantu abangafuni ukwenza lento uThixo ofuna bayenze bathi salinda ukurecover. Kanti awungeke urecover.
Ya. Haleluya. Ubuza uSamson xa ufika ezulwini uzokuxelela. Walahlekelwa zinwele namehlo but akubuyanga amehlo kubuya inwele zodwa. Amehlo akabuya. Hayi ngoba uThixo bephelelwe ngamehlo ezulwini. Ebemaninzi amehlo. Wabuyisa okunye akakubuyisa okunye. Because ebengasawadinga amehlo kwi-ministry. Ngoba kunezinto uThixo angazibuyisa ozilindileyo kanti awuzidingi ziza kuphazamisa. Because uma uSamson ebenamehlo bengeke wabulala amaFilisti ebezawuphinda abona amanye amankazana. Now kunezinto uThixo angazibuyisiyo empilweni yakho ngoba zidileya icebo lakhe ngawe. Hamba ngezi zibuyileyo. Kunabantu abangeke babuye, kunabangani abangeke babuye ngoba bebekuphazamisa kwicebo likaThixo ngempilo yakho. Hamba ngabo abakhoyo bayeke abangeke babuye. Okwesibili, kunezinto engeke zivaleke empilweni yakho. Unamanxeba angeke avaleke. Ubuza uYesu uzawuxelela. Uphuma engcwabeni evalekile emhlane evalekile enhloko but la ephangweni uba yayindim nawo sasingeke siphume sasathi awu Jehova sazosho engcwabeni wena Thixo ngumdala wensuku vala konke vala neli. Akho nxeba likohlulayo Jehova. Akho nxeba likohlulayo. Akho nxeba likohlulayo vala. Kunabantu bebele baphumile engcwabeni but babanjezelwe ngamanxeba uThixo angeke awavala. Bakholela uThixo uzowavala kanti ngeke awavala. Ngoba uma iproblem into edaba angawavala kukhona oThomas ngaphandle. OThomas abangeke bamlandele ngerevelation. OThomas abadingi glory, abadingi mandla, badinga ukubona amanxeba. Badinga ukubona evidence. Usenokwenzeka ibandla lakho logcwala ngoThomas ubizelwe koThomas. OThomas abadingi revelation, abadingi mandla, badinga ubona izinto ubucimba ngamahlazo izona. Ezinto ubuzifihla uzibona zingamahlazo bakulandela basobona zona kuwe ukuthi kanti nawe ke washayeka, kanti nawe ke wabetheka. Badinga ubona evidence ukuthi nawe khona bubuya khona. Ezizinto ucimba sizawudileya uNkulunkulu zizo ezakwenza ulandelwe ngabantu because ubizelwe koThomas. Ubizelwe koThomas. Ubizelwe koThomas. Njengoba usifihla lamanxeba akho uphosana nabantu obizelwe kubo because bona badinga ubona lamanxeba wafihlayo. Njengoba usiveza ingelosi uphosana nabantu uThixo akuthume kubo. Uthunywe ebantwini abanamanxeba so that xa bebona wakho bathi neli lizawuphola if nelakho linje. Xa bebona wakho bathi nathi uThixo angasebenzisa ukusebenzisa nawe unelinxeba. Wena ufihla izinto ezibefamba zisisiglory kuThixo, wena usibona njengehlazo kanti izizwe eziveza inkazimulo kaNkulunkulu. Asimeni ngenyawo sicela umama uJobe eze ngaphambili. Thank you Lord. Siphakamisa isandla zethu xa nokulunga eze ngaphambili. Hlabelele umhlabelele ukuthi uyabathwala bakhe. Uyabahola endleleni. Phakamisa izandla zakho. Hallelujah. Montarabasheke. Your breakthrough. Your breakthrough is now. Your breakthrough is now. Ngenzeka ukuthi ukhona namhlanje la kuleli tende ubuvakashile
ngenxa yokuthi ubuwazi ukuthi khona abantu obakhonzile ozobabona kuleli tende. Ngamanye amazwi ubune appointment obukadunayo ozothokoza ngayo. Kodwa uNkulunkulu ukhuluma nawe namhlanje. You do not have to postpone, because your day of your spiritual birth is today. Namhlanje usuku lwakho lokuzalwa kwelikamoya. Kenzeka ukuthi ukhona phakathi kwaleli tende awazani noKristu Jesu, kodwa namhlanje kuleli hora ekseni namhlanje uNkulunkulu amazulu akhulumisana nawe. Oh, mighty Jesus. Ngithi umuntu nama-birthdays ayi-2. Kukhona i-birthday lesicelebrate-ayo every time. Bese kuba khona i-birthday, hallelujah, yakuzalwa ngokamoya, yakuzalwa ngobudlelwane noKristu uJesu. Oh, mighty Jesus. Funa laba bantu, yabona umuntu owazi iqiniso ngawe. Bayi-3 abantu abazi iqiniso ngawe. Owokuqala nguwe owazi iqiniso ngawe, ukuthi awunabo ubudlelwane obu-right noNkulunkulu. Mangase kuthiwa njengamanje liyakhala icilongo, wena uzolibona izulu. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ukhulumisana nawe ukuthi namhlanje manje buyisela ubudlelwane bakho ngoba uKristu Jesu. Nomusa phezu kwempilo yakho. Number 2, umuntu owazi iqiniso ngawe uSathane. Number 3, umuntu owazi iqiniso ngawe uNkulunkulu. Hallelujah. Masebebehenda rebebesh. I know ukuthi unama reasons ongawabeka ngenxa yobude bendlela. U-end up esawushiyeka endleleni. Akumnandi endleleni, uhambe wasala. Kodwa uNkulunkulu namhlanje ekseni isandla zakhe savulekile. Funa abantu abazothi Nkosi ubukhulumana nawe, ubukhuluma nempilo yami. Phakamisa isandla sakho wherever you are. Uthi Baba, I need more power. I need more time. More shahanda. Rebebe sebebeyenda. Roko seke. Baba, benga understand ukuthi izinto zingishaya left, right and center. Kanti wena wakha mina. Kanti wena uthi ususa leli lifa ngoba khona uThomas abazobona ukuthi inkosi yamakhosi yalondana yagcinana. Wena uthi inkosi ubukhuluma nami, phakamisa isandla sakho kakhulu wherever you are. My God, ngisize moya oyingcwele. I need to lay hands unto these people. Size moya oyingcwele, izwi kaNkulunkulu liyasigунyaza ukuthi asibabeke izandla. Oh hallelujah, oh hallelujah. Bonke laba baphamisa izandla nigijime nize ngaphambili. I want to make a special prayer. I want to touch you. Actually, it's not me who's going to touch you. The Holy Spirit is going to touch you. Rabababa sepepereke shaka. Roko sepepereke shaka. Oh! Isa naglunga sabalela. Uyama
Hallelujah.